Ta ne bo slaven. Da, ne? Ne bo Pa slaven. sam ti potegn. Tam, zdaj sem zagrab. Zagrab, no? Tako, vani. Potej! Da, ne? Tako. Aha. Potej! Okej. Zdaj ne potegn? Dobro. No, zdaj pa v zagrab, pa idej nazaj noter. Tam zagrab je za glavo. Zdaj idej nazaj not, no. Pa ne preveč močno, zdaj čist ponorelo. Te čist narahle primli. Vidiš, zdaj ona preveč aktivna. Ja. Vse vem. Kak je boš zdaj to noter? Samo malo. Tak. Kaj ti delaš? Noter idej. Tak. Hop, je šlo že ven. Čakaj. Ne, pa jaz to takoj zaprl. Kako ostane? Daj moj noter. Tak. Aha. Okay. Jo, ona pa ja. Dobro. Ja. Zdaj pa noter pusti. Jaz grem nekaj z jelnikom napraviti. Za njo, ne?